गेलेनाय बेखौ इन'ग्रेसन কৰি দিলে আপুনি এই মুহূৰ্তত ৰাইজক কি জনাব মানে এইটো চাওক আপোনালোকে আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেনেকুৱা উপহাৰ কুপন খেল দেখা পাইছোঁ কিন্তু ওদালগুৰিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেৰেগা ফাউণ্ডেশ্যন তেওঁলোকে যি আয়োজন কৰিছে উপহাৰ কুপন খেলৰ সেইটো দেখিলে মানুহ অভিভূত হ'ব আচৰিত মানিব মানে তেওঁলোকে এনেকুৱা আয়োজন কৰিছে তো এই বস্তুটো দেখি ৰাইজে আপ্লুত হ'ব আৰু যথেষ্ট টিকট ক্ৰয় কৰিব এটোৱে প্ৰথম অসমত বিৰোধ জাহাৰ যিটো কুপন খেল এটোৱে প্ৰথম এইটোৱে প্ৰথম বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ দেখাত আমি বৰ্তমানলৈকে ধৰা 65 বছৰ হ'ল তেনেকুৱা খেল আমি দেখা পোৱা নাছিলোঁ দেখিছিলোঁ হাউলি ইফালে বৰপেটা নলবাৰী ইপিনে দাৰকুছিত দেখিছিলোঁ তো হেৰিত দেখিছিলোঁ এই দুধনৈ কিন্তু ওদালগুৰিত যিটো আয়োজন কৰিছে এইটোৱে সৰ্বপ্ৰথম তো মানিব লাগিব ৰাইজক কি জনাম মানে চাওক তেওঁলোকে ইমান কষ্টেৰে নেৰা নেপেৰা ইমান কষ্ট ত্যাগ কৰি তেওঁলোকে যিটো অনুষ্ঠান গঢ়িছে সেই অনুষ্ঠানখন চম্ভালি লৈ যাব লাগে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন আঁচনি ইতিমধ্যে সম্প্ৰসাৰণ ঘটিছে গতিকে এইসমূহ কৰিবলৈ ৰাইজে তেওঁলোক যিহেতু নিষ্ঠা সহকাৰে লাগিছে নিশ্চয় কৃতকাৰ্য হ'ব উপকৃত হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ৰঙীন সপোন বাস্তৱিক সেইটো ফলৱতী হ'ব মোৰ ধাৰণা উদ্দেশ্যটো তেওঁলোকৰ এনেকুৱা চাওক যে চেৰেগা ফাউণ্ডেশ্যনে তেওঁলোকে বৰ্তমান ৰৌতা চাৰিআলিত তেওঁলোকে ডিগ্ৰী লেভেললৈকে স্নাতক পৰ্যায়লৈকে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা আপ টু ডিগ্ৰী পৰ্যায়লৈকে তেওঁলোকে শ্ৰেণী খুলিছে ক্লাছ কৰিছে সুকলমে চলিও আছে আৰু তাৰ মাজতো কি কৰিছে যিসকল BPL কাৰ্ডৰ অধীনৰ মানে দুখীয়া পৰিয়াল BPL কাৰ্ডৰ অধীনৰ যিসকল তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকে কি কৰিছে বিনামূলীয়া পাঠদান কৰি আছে আৰু যিসকল একান্ত দুখীয়া যাৰ একো নাই সা সম্পত্তি তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ পাঠদান কৰি আছে তেওঁলোকৰ আৰু কিছুমান হেৰি আছে আঁচনিটো এনেকুৱা হ'ল যেহেতু তেওঁলোকে যদি সফলতা লাভ কৰে তেন্তে চাওক আপোনালোকে চৰকাৰে যদিও চৰকাৰৰ আছে এম্বুলেন্স কিন্তু যথোপযুক্ত নহয় যেতিয়া মানুহক লাগে ৰোগীয়া মানুহ কঢ়িয়াবলৈ নাপায় কিন্তু তেওঁলোকে এই মানে হেৰিটো দৃষ্টি দি পেলাই তেওঁলোকে এখন এম্বুলেন্স ক্ৰয় কৰিব আৰু ৰাজ্যৰ দুখীয়া মানুহক তেওঁলোকে অনা নিয়া ৰোগীয়া আনিবলৈ তেনেকৈ সুবিধাও দিব আৰু অন্য এটা কথা এইটোৱে হ'ল যে আমি মানুহৰ জীৱন খন্তেকীয়া আজি আছে কাইলৈ নাই কেতিয়াবা অকস্মাতে যদি সম্বৰণ কৰে স্বৰ্গ ত্যাগ কৰে তেন্তে এই শৱদেহসমূহ কঢ়িয়াবলৈকে কি লাগে এম্বুলেন্স লাগে ৰথ লাগে তো স্বৰ্গৰথ বুলি কৈছে তেওঁলোকে স্বৰ্গৰথো ক্ৰয় কৰিব আৰু ৰাইজক তেওঁলোকে হেৰি কৰিব এইটো मोनसे गिदिरथार जा मिजिं बे मिजिंजों सेरेगा फाउन्डेसन आरो सिजौ फाउन्डेसन जथायै लोगो नांनानै दिनैनि मोनसे गिदिरथार जा हाबाफारि बे लटारि खेल बे खेलनि जा टिकेट दिनै बेखेवनाय हाबाफारि लादों बेखौ जोङो दहाय एसे सिगाङाव बेखेवबाय आरो बिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंहा गंनै फरायसालि दङ आलारि एकाडेमि फरायसालि आरो सेरेगा सिनियर सेकेन्डारि फरायसालि दङ दा बे गंनै फरायसालिनि जौगाथाय बे जौगाथायनि थाखाय बे लटारि खेलखौ होनाय जादों आरो बे गंनै फरायसालिनिफ्रायबो फसंजेननायनिफ्राय दिनैसिम जेसेबां माने फरायसाफोर फरायगासिनो दङ मोजां सोलोंथाइखौ लानो हादों आरो थांनाय 3 बोसोराव जे मेट्रिक आनजाद होबाय बे मेट्रिकआवबो 100% रिजाल्ट मोन्नैबो फरायसालिया मोननो हादों आरो बिनिनो मोन्नैबो फरायसालियाव जे जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय जायफोर दुखिया न'खरनि गथ' गथायफोर दङ बिथांमोना बेयाव फ्रियै सोलोंगासिनो दङ आरो आलारि एकाडेमि फरायसालियाबो बोसोराव 20 जन फरायसाफोरखौ फ्रियाव फोरोंगासिनो दङ आरो खम एडमिशन आरो खम मान्थलि फिसजों लानानै फरायसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होगासिनो दङ आरो जोंनि दिनैनि जा लटारि खेल बेखौ होनायनि थांखियानो जाबाय जोङो फरायसालिखौ मोजां खालामनो हायाखै जोङो बिल्डिंखौ मोजां नुनो हायाखै दा बिनि लटारि होनायनि गेजेरजों जोङो रायजो राजानि अनसायनाय आरो मददजों जोंनि फरायसालि मोजां जों बेखौ लुनो हागोन मोजां बानायनो हागोन बे मिजिंजोंनो जों दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों टिकेटनि बेसेना गांसेयाव 100 रां
जोंहा बेयावहाय बास दङ आल्ट्रा बास दङ मोजां मोजां गारिफोर जों बेयाव दङ फरचुनारनिफ्राय लानानै स्करपिय' आरो बाइक दङ इ-रिक्सा दङ गोबांथार माबाया प्राइसफोरा दङ नोंथांमोननि रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाबजों जोङो बेखिनिखौ रायजो राजानिसिम लाबोदों जाय बिथांमोनहा लागोन आरो जायनि खाफालाव दङ बेखिनिखौ मोननो हागोन आरो बिनि गेजेरजों रायजो राजानि अनसायनाय मोनोब्ला जोंबो आलारि एकाडेमि फरायसालि आरो सेरेगा सिनियर सेकेन्डारि गंनैबो फरायसालिया जाहाथे मोजां जौगाथाय मोननो हागोन नैबे समाव 63 न'खरनो फेमिलिनो 24,000 रांनि अनसुंथाइ गथायगोन बेखौबो जों रायजो राजानि अनसायनाय मोनोब्ला आरो मोनखागोन रायजो राजाया अनसायगोन बेनि गेजेरजों जोङो जा मुलाम्फा जायो बे मुलाम्फानि गेजेरजों जोंनि जेसेबां माने दुखुथिया न'खरफोर दङ बै न'खरफोरनो 25,000 बेखौ होनो थाखाय जों जोबथेसालियाव थानाय न'खरफोरनो बेखौ दहाय फोसावखाबाय आरो आंनिफ्रायबो बेखिनिखौ बुंबाय जों होनो थाखाय रेडि गेलेनायनि अक्ट'आ फैगौ जानुवारि दाननि 22 अक्ट'आव जागोन दा जों नुनो मोनदों जितु GST-खौ लानानै लटारिनि बेलायाव गोबां बेले बेजे सोमजियो आदसा नोंथांमोननिया माबायदि जागोन बे GST-नि बाथ्राखौ आं दासिम जेबो बुंनो हाथ'आ दा बेखौ फैबाय थानाय समाव जों सावरायनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों फोसावगोन